خوندن بهترین نعمت خداوندی است، ولی متاسفانه بعضی والدین در تعلیم و تربیت فرزند سهلانگاری میکنند و هرچند که در نیمه شبی فرزندان آنها در کوچه ها گشت و گذار می‌نمایند، از حال آنها خبردار نیستند. گروه ایجادی تلویزیون تاجیکستان در یکجایگی با کارمندان وزارت کارهای داخلی چند شب در شهر دوشنبه ریدهای مشترک داشتند. در این ریدها که در مرکزهای دلخوشی مخصوصا اینترنت کافه ها گذرانیده شد، به نظر می رسید که حالا هم از بی‌پروایی بعضی والدین فرزندان آنها به کوچه‌گردی و کارهای بیهوده مشغولند. در یک چنین ریدی که ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی سینا 2 شهر دوشنبه در چند مرکز اینترنتی داشتیم، بعضی ها را آنقدر ثبت کردن ما ناخوشایند بود که کوشش میکردند مانع ثبت ما شوند. هرچند ساعت از 10 شب هم گذشته بود، ولی چنین مرکزها پر از جوانان و نورسان بود که اکثریت دعوا میکردند دانشجوی هستند، نه خواننده مکتب. متاسفانه این عمل فرزندان بعض والدین را آنقدر نگران نمیکرد، در حالی که مضمون اساسی لایحه قانون را عهده‌داری های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تشکیل می‌دهد و این عهده‌داری ها از آن عبارت میباشد که پدر و مادر و آموزگار باید تمام دانش و ملکه خود را برای تربیت درست فرزندان روانه نمایند، تمام واسطه و شرایط را مهیا سازند که فرزندشان بیشتر به دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مشغول شوند، نه کارهای بیهوده و شبگردی. این حال باید مثلا از ساعت 8 فرزند نابالغ شما در خانه باشد. نه یک جا ترگول کفر اومدیم و برو اومدیم برو این روز ما همی هر روز ترگول کمی کنیم. این هم در حالی است که مسئولین خدمات پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میگویند قریب همه روزه از جانب این نهاد نسبت والدین بی‌مسئولیت چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. در خدمات کار با نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یک قطار نقشه و چاره‌بینی ها عملی گشته ایستادند. ما ریدهای طلبنده، آوارگر، نورس میگذرانیم. نابالغانی که به حقوق ویرانکنی های گوناگون، به آوارگردی، طلبندگی، به مشغول شدن به سودای کوچگی، فروختن چیپته ها، در نقلیات مسافرکش جمع کردن راه که راه، در اینترنت کافه ها مشغول شدن به بازی های کامپیوتری در وقت های درس، به استعمال کردن نوشاکی های سپیرتی مشغولند. من همین بچه ها به شعبه کارهای داخلی دسترس کرده شدند، با پدر و مادر آنها دعوت کرده شدند، با آنها کارهای فرماندهی گذرانده شدند و بسیار کودکانی که الکی یک چند مرتبه آورده شدند و به همین حقوق ویرانکنی ها دست میزنند، پدر و مادران آنها با ماده 90 من همین کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جریمه بندی کرده شدند. همه گونه صنعت از جمله صنعت تربیه هم مقصد دارد که جایی چیزی طبیعت نداده را پورا نماید. ارسطو قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از 6 باب و 17 ماده عبارت بوده. در بند یکم ماده 12 آن آمده است که آموزگاران، مقامات دولتی، مؤسسه و دیگر تشکیلات هایی که مسئله های وابسته به تعلیم و تربیت کودک را تنظیم می‌کنند، عهده دارند که عاید به پیشگیری حقوق ویرانکنی ها از طرف کودکان تدبیرها اندیشند. هرچند ساعت از 22 شب هم گذشته است، ولی از بی‌مسئولیتی بعضی والدین فرزندان آنها در کوچه با آوارگردی مشغولند یا در مرکزهای دلخوشی وقتی خود را می‌گذرانند، مخصوصا در اینترنت کافه‌ها که در رفت یک رید مشترک ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه داشتیم، این حالت‌ها به قید گرفته شدند.
به نظر می رسد که بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جامعه، سطح آواره‌گردی و حقوق ویرانکنی و صادر گردیدن جنایت‌ها از جانب جوانان و نورسان نسبت به سالهای گذشته پستر شده است و پدر و مادران نیز برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان چاره‌های ضروری را اندیشیده، شرایط خوب و معرفتناک نمودن آنها را به راه مانده ایستادند. ولی در رید نوبتی ما با کارمندان وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در یک شب بارانی در مرکزهای اینترنتی دیده میشد که پر از جوانان و نورسانند. متاسفانه در بین این جوانان خوانندگان مکتب نیز کم نبودند. حتی بعضیش دعوا میکردند که در ناحیه‌های دوردست استقامت میکنند. پدر مادر داری؟ پدر مادر داری؟ در این وقت چندی یک جو میخونی؟ دارم در همین کلاسیم زندگی میکنم. مکتب شخصی نویه؟ بردکی نو فامیلی. باعث تأسف است که در این مرکزها جوانان و نورسان به هر گونه بازی‌های وحشتناک و بی‌رحمی مشغول می‌شوند که این بر روح و روان آنها به تاثیر نمی‌ماند. همزمان در رفت رید ما معلوم شد که بعضی‌ها در این گونه مرکزها بجز هر گونه بازی‌های ضررآور باز به نوشیدن نوشاکی‌های اسپریتی نیز مشغول بودند. در این مرکزها نرخ اینترنت برای یک ساعت خیلی گران به نظر می رسید و جوانانی که در این مرکزها دعوا می‌کردند دانشجویی هستند به جای بازی‌های بی‌معنی و ضررآور این مبلغ را می‌توانستند در خریدن کتاب یا دیگر اشیاء ضروری برای تعلیم و تربیت صرف می‌کردند و این کار خیلی باعث دستگیری بود. یا بعضی‌ها که در این مرکزها به نظر می‌رسید لباس خوب نداشتند می‌توانستند این مبلغ را برای خود لباس زمستانه بخرند. در رفت رید کارمندان مقامات نابالغانی را که شخصیتشان معلوم کرده نشد به شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی برای حجتگذاری آوردند و بعد ترتیب دادن حجت‌های ضروری آنها را به قبولگاه تحویلگاه وزارت کارهای داخلی می‌گذرانند که والدینشان می‌توانند بعد پیشنهاد نمودن حجت‌های تصدیق کننده شخصیت نابالغ آنها را از این تحویلگاه ببرند. در رفت برنامه دو نفر زنان که میگفتند مادر این نورسانند هرچند ما کوشش کردیم ولی با ما صحبت کردند نخواستند. یا حجتشو به حجت تو چی مقصد بود میکنید؟ زن راحت بشن شما چی جواب میتون؟ باز میبریم قبولگاه تحویل وزارت کارهای داخلی در جاشو میکنیم جای گرمک او خود سری جاتاشو بگیرید شو برید کتان بس پرابلم افاجون. از جانب مقامات دخلدار نسبت چنین والدین نیز چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. به اندیشه کارمندان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکثریت چنین نابالغان در عائله‌های ناسالم به وای می‌رسند. کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آگاهی پیدا نمودن به واسطه اصول خانه به خانه را براه مانده است که در آن حقوق شناسان، روانشناسان، اعضایان همون محله ها، فعالان محله ها و خودی کارمندان مقامات حفظ حقوق شامل می باشند به واسطه به همین عائله های آسیب پذیر تشریف می بیارند و وقتی که سبب می پرسین برخی از آنها سبب می گویند که پدر و مادر برخی از همین نورسان در مهاجرت مهنتی هستند یا اینکه برخی دیگر وضع اقتصادی عائله را بهانه می کنند، برخی دیگر همین محیط ناسالم عائله را. من فکر می کنم که اگر محیط عائله سالم باشد گفته ها شنیده می شود. اگر محیطی است عائله سالم باشد البته تربیت فرزند نیز درست برآورده می شود. یعنی که سبب و عامل ها این ناسالمی برخی از عائله های تاجیک است.
имрӯзҳо ҳазорон инсонҳое ҳастанд ки ба нохуни фарзанд зоранд ва орзуи доштани фарзанду тарбияву ба воя расонидани онро доранд, вале мутаассифона имрӯзҳо волидайне ҳастанд ки дар таълиму тарбияи фарзанд бисёр камтаваҷҷӯҳанд. акнун чунин волидайнро зарур аст ки биандешанд дар оянда фарзанди онҳо кӣ хоҳад шуду ба волидайн чӣ хидмате хоҳанд кард, чунки як наврас ё як ҷавон наметавонад дар чунин марказҳо тарбияе бигирад ки фардо барои волидайн хизматрасон бошанд, чунки маркази интернетӣ тарбиятгари як ҷавони солиму бораҳм набуда, дар ин гуна марказҳо танҳо бераҳмию куштору қатлро метавон омӯхт. дар рафти рейд кормандони мақомот ноболиғонеро ки шахсияташон маълум карда нашуд ба шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ барои ҳуҷҷатгузорӣ оварданд ва баъди тартиб додани ҳуҷҷатҳои зарурӣ онҳоро ба қабулгоҳ таҳвилгоҳи вазарати корҳои дохилӣ мегузаронанд ки волидайнашон метавонанд баъди пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти ноболиғ онҳоро аз ин таҳвилгоҳ бубаранд. дар рафти барнома ду нафар занон ки мегуфтанд модари ин наврасонанд, ҳарчанд мо кӯшиш кардем, вале бо мо суҳбат кардан нахостанд. Бия ҳуҷҷат шо. Беҳуҷҷат то чӣ мақсад будак метавонӣ? Гайне раҳат мешаванд, шама чӣ ҷавоб метавон? Ҳозир мебарем қабулгоҳи тавзиҳ вазорати корҳои дохилӣ дар ҷойшон мекунем, ҷои гармад, об ва овқот, саҳари ҷоташо бия бигирӣ шугрӣ будакотон, без проблема фаҷон. аз ҷониби мақомоти дахлдор нисбати чунин волидайн низ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ба андешаи кормандони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксарияти чунин ноболиғон дар оилаҳои носолим ба воя мерасанд. Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан бевосита усули хона ба хонаро ба роҳ мондааст ки дар он ҳуқуқшиносон, равоншиносон, аъзоёни анамон маҳаллаҳо, фаъолони маҳаллаҳо ва худи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шомил мебошанд, бевосита ба анамин оилаҳои осебпазир ташриф мебиёранд ва вақте ки сабаб мепурсен, бархе аз онҳо сабаб мегӯянд ки падару модари бархе аз ҳама гуна санъат аз ҷумла санъати тарбия ҳам мақсад дорад ки ҷои чизи табиатнадодаро пурра намояд. Арасту қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз 6 бобу 17 модда иборат буда, дар банди 1 моддаи 12 он омадааст ки омӯзгорон, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд, ӯҳда доранд ки оид ба пешгирии ҳуқуқ вайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон тадбирҳо андешанд. ҳарчанд соат аз 22 шаб ҳам гузаштааст, вале аз бемасъулиятии баъзе волидайн фарзандони онҳо дар кӯча ба оварагардӣ машғуланд ё дар марказҳои дилхушӣ вақти худро мегузаронанд, махсусан дар интернет-кафеҳо ки дар рафти як рейди муштараки мо бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва кормандони шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе доштем, ин ҳолатҳо ба қайд гирифта шуданд. ба назар мерасад ки баъди қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҷомеа сатҳи оварогардиву ҳуқуқвайронкунӣ ва содир гардидани ҷиноятҳо аз ҷониби ҷавонону наврасон нисбат ба солҳои гузашта пасттар шудааст ва падару модарон низ барои таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон чораҳои заруриро андешида, шароити хубу маърифатнок намудани онҳоро ба роҳ монда истодаанд. вале дар рейди навбатии мо бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва кормандони шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар як шаби боронӣ дар марказҳои интернетӣ дида мешуд ки пур аз ҷавонону наврасонанд. мутаассифона дар байни ин ҷавонон хонандагони мактаб низ кам набуданд. ҳатто баъзеаш даъво мекарданд ки дар ноҳияҳои дурдаст истиқомат мекунанд. Падар модар дорӣ? Падар модар дорӣ? дар вақт чанде як ҷо мехонем? Айданларем дар ҳамин гимназиум зиндагӣ мекунам, мактаби шахсӣ ноҳияи Рудакӣ. Nom, famille.
боиси таассуф аст ки дар ин марказҳо ҷавонону наврасон ба ҳар гуна бозиҳои ваҳшатноку бераҳмӣ машғул мешаванд ки ин ба рӯҳу равони онҳо бетаъсир намемонад. ҳамзамон дар рафти рейди мо маълум шуд ки баъзеҳо дар ин гуна марказҳо ба ҷуз ҳар гуна бозиҳои зараровар боз ба нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ низ машғул буданд. дар ин марказҳо нархи интернет барои як соат хеле гарон ба назар мерасид ва ҷавононе ки дар ин марказҳо даъво мекарданд донишҷӯӣ ҳастанд ба ҷои бозиҳои бемаънию зараровар ин маблағро метавонистанд дар харидани китоб ё дигар ашёи зарурӣ барои таълиму тарбия сарф мекарданд ва ин кор хеле боиси дастгирӣ буд. ё баъзеҳо ки дар ин марказҳо ба назар мерасид либоси хуб надоштанд метавонистанд ин маблағро барои худ либоси зимистона бихаранд. беҳтарин неъмати худовандӣ аст, вале мутаассифона баъзе волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд саҳлангорӣ мекунанд ва ҳарчанд ки дар нимашабӣ фарзандони онҳо дар кӯчаҳо гашти гузор менамоянд, аз ҳоли онҳо хабардор нестанд. гурӯҳи эҷодии телевизиони тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ чанд шаб дар шаҳри душанбе рейдҳои муштарак доштанд. дар ин рейдҳо ки дар марказҳои дилхушӣ махсусан интернет-кафеҳо гузаронида шуд, ба назар мерасид ки ҳоло ҳам аз бепарвоии баъзе волидайн фарзандони онҳо ба кӯчагардиву корҳои беҳуда машғуланд. дар як чунин рейде ки мо бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва кормандони шуъбаи корҳои дохилӣ Сино 2 шаҳри Душанбе дар чанд маркази интернетӣ доштем, баъзеҳоро он қадар сабт кардани мо нохушоянд буд ки кӯшиш мекарданд монеъи сабти мо шаванд. ҳарчанд соат аз 10 шаб ҳам гузашта буд, вале чунин марказҳо пур аз ҷавонону наврасон буд ки аксарият даъво мекарданд донишҷӯӣ ҳастанд, на хонандаи мактаб. мутаассифона ин амали фарзандон баъзе волидайнро он қадар нигарон намекард, дар ҳоле ки мазмуни асосии лоиҳаи қонунро уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ташкил медиҳад ва ин уҳдадориҳо аз он иборат мебошад ки падару модар ва омӯзгор бояд тамоми донишу малакаи худро барои тарбияи дурусти фарзандон равона намоянд, тамоми восита ва шароитро муҳайё созанд ки фарзандашон бештар ба донишомӯзиву аз худкунии касбу ҳунар машғул шаванд, на корҳои беҳудаву шабгардӣ. айни ҳол бояд масалан аз соати 8 фарзанди ноболиғи шумо дар хона бошад. на якҷо кафр омадем мо биромадем боло ин рӯз мо ҳам ҳар рӯз прогулка мекунем. ин ҳам дар ҳолест ки масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мегӯянд, қариб ҳамарӯза аз ҷониби ин ниҳод нисбати волидайни бемасъулият чораҳои қонунӣ андешида мешавад. дар хадамоти кор бо ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор нақшаву чорабиниҳо амалӣ гашта истодаанд. мо рейдҳои талбанда, оварагар, наврас мегузаронем. ноболиғоне ки ба ҳуқуқвайронкуниҳои гуногун, ба оварагардӣ, талбандагӣ, ба машғул шудан ба савдои кӯчагӣ, фурӯхтани чиптаҳо, дар нақлиёти мусофиркаш ҷамъ кардани роҳгиро, дар интернет кафеҳо машғул шудан ба бозиҳои компютерӣ дар вақтҳои дарс, ба истеъмол кардани нӯшокиҳои спиртӣ машғуланд. мана ҳамин бачаҳо ба шуъбаҳои корҳои дохилӣ дастрас карда шуданд, бо падару модари онҳо даъват карда шуданд, бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд ва бисёр кӯдаконе ки аллакай якчанд маротиба оварда шуданд ва ба ҳамин ҳуқуқвайронкуниҳо даст мезананд, падару модарони онҳо бо моддаи 90 ҳамин кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷаримабандӣ карда шуданд.